أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا بك جرتنتي رحمني ربي نجيني برخان ملكي رزق وانتي سنبر بعد النيان غاري هندي سنحاجيسو إن شاء الله. guyyaa irraa yeroo gabaabduu ammaa tana keessatti waanuma haala yeroo dhiibbaa amantii teenya irratti godhamu jirtu maqaa rabbii ka arrabsamu jiru, rasuula arrabsamu jiru, qur'aana arrabsamu jiru, masjidaa jigu jiru, dhiibbaa hangana hin ja'amne ta nurratti gaggeeffamu jirtu waa takka lama gurra wal busna. jazaakumullahu khayran. bakhiilan tahinaa khoottaa wal afeeraa ergaa tanallee abbaa itti dubbannu bira akka naageessu. jazaakumullahu khayran. sheer godhaatii na gargaara. jazaakumullahu khayran. obboleeyyan islaamaa wanni har'a irraa haasa'uu deemnu mata dureen namni rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallama arrabse nageen bahuu jetti. garuu yeroo ammaa tana keessatti nagee bahuu miti. namni rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam arrabsu, amantii islaamaa xiqqeessu, qur'aana arrabsu, qur'aana gubu, masjida gubu, masjida jiisu, masjida saamu dalagaa godhateeti lubbuun nagayaan kabajaa arkatee hawaasa keessa jiraachuu jira jechu. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nutti illeen dallanin ummata diin kana bira dhaabbatee diin kanarraa difaacan goone ummata diinii fi kanantiisine arrabaan taatu, harkaan taatu, qaamaan taatu, maallaqaan taatu wanni an sodaadhu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan tana nu fattanuu fide. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan tanaan nu mokkoree waan tanaan nu dhabamsiisaa waan jettu. tanaaf obboleeyyan kiyya waa'ee rasuulli arrabsamuu, rasuulli xiqqeeffamuu, amantiin islaamaa rabbi arrabsuu akkasuma waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hin jaalanne amantii irratti odeessuu akkasuma masjiidni gubamuu, quraanni gubamuu waa hedduuga wanti deemaa jirtu. namni maqaa amantii biraa jalatti dahoo godhatee amantii teenya xiqqeessu eessa jirraa ni duune ni dhumne dhugumaan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jennee kanamni magaaluma nuti beeynu naannawuma nuti beeynu keessa jiraatee ganamaa galgala dalagaa godhatee diin islaamaa arrabsu, rabbi arrabsu, nabii keenya arrabsu, quraana arrabsu, masjida xiqqeessu, masjida gubu akkasuma sheekan islaamaa ustaazota keenya barsiisota keenya ka dhaaltuu ambiyaa tahee diin kana isaanirraa dhaalee taa'u jiru arrabsuu waan akkanaa tana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akkamitti nuti eeguu taa'a waan jettu raahi. obboleeyyan kiyya, obboleeyyan islaamaa akkuma beekamu gaa ji'a kana ji'a takkaa fi cinaa ga'u jirra. eega biyya harki 99 ol biyya naannoyni irra hedduun parsantiin 100 hawaasa muslimaa keessa taa'ee namni rasuula rabbii arrabsu, namni masjida jiisee masjida keessatti horii hidhachuu, masjida keessatti namni horii hidhachuu, masjida fuudhanii galma waaqeffattummaatitti ijaaruu biyya parsantiin 99 parsantiin 100 ummata muslimaa keessatti wanni akkanaa kun godhamuun tuni ummata islaamaatu jiruun du'ee jira. takkaan immoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu dallane, takkaan immoo iimaanaatu hawaasa bakka san keessa jirurraa fuudhame. akka hawaasa muslimaatitti maal dalaguu qabnaa jechuutu namatti dhagayemaa jechuu obboleeyyan kiyya. naannawa amma irraa dubbannu kana daaroo labuu araddaalee 5 ol namni tokko taa'ee ummata jaarratee abbootii qabeenyaa if duubaan hiriirsee aangawoota mootummaa if duubaan hiriirsee masjida kaartaan qabu jechuun ofii waraqaa seeraa ta barbaachisu hunda guuttattee mootummaanis dhiibbaa namarratti godhuuf waraqaa seeraa ta barbaachistu hunda kannanii fi akka masjidni saamamuu, akka rabbiin arrabsamuu, akka rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam arrabsamuu, akka qur'aanni rabbii arrabsamuu waan akkasii tanaatu godhamaa oolee nuti immoo usneetuma wanti biraa qilleensi siyaasaan faan fardii nu biratti tahee qilleensi siyaasaa faan kabajaa nu biratti qabaatee rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam kabajaa nu biratti dhabee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu bira sadarkaa rabbiif dhabne, sadarkaa quraana rabbiitiif dhabne, sadarkaa masjida rabbiitiif dhabne siyaasaan fardii nu taate.
namni siyaasaa hoogganu fardii nutte qindeessaan siyaasaa fardii nutte hoogganaan siyaasaa fardii nutte rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam irra nama waa'ee siyaasaa dubbatu jaalanne nama waa'ee siyaasaa dubbatu yoo namni tokko ol bahee maqaa isa taaneen maqaa inni hin feeneen tuqe duula hangam takkaa akka godhamu waliin beeyna jechuu yoo amma waan qabsoo keessa deddeemurraa wanti takka tuqamte duula hangamii akka godhu duula kanallee harka dhibbarraa harki 75 ol harki 80 namni namarra duulu ummata muslimaa laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah joo akka taatee beekamaadha jechuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa rabbiif kannuu dhabne gaafa namni rabbi arrabsu gaafa namni arraba dheeratee rabbii waan hin taane jau gaafa namni arraba dheeratee shari'aa islaamaa arrabsu gaafa namni rabbiin aboo'aati jawuun gaafa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam gurbuma arabaa tokko akkanuma taariika firraa odeysu jaamee yaamame gaafa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam waan hin godhiniin arrabsame gaafa qur'aanni rabbii arrabsamee qur'aanni gaazexaa arabaati jaame gaafa qur'aanni rabbii gubamee boollan naqame gaafa masjiidni gubamee galma waaqeffataatitti deebi'e gaafa masjiidni diigamee masjiidni bakka horii itti hidhatan ta'e gaafasi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu dallane duyda nurraa garagaluu ta'a jechuu yoo nuti akkanumaan usnee itti ilaal osoo wayillee godhuu dadhabne usnee itti ilaaluun tun dallansuu rabbiin nu fiddii jechuu obboleeyyan islaamaa hanga arra rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama rabbiin beeyne murtaddii diina islaamaatirraa garagalee fi fakkaattoota isaa warra uumaman beeyne warra amantiidha jehee dhadhaa muka dibu ka amantiin tun amantiin islaamaa biratti xiqqaattee ganamaa galgala islaamummaa arrabsu rabbi arrabsu rasuula arrabsu quraana arrabsu masjida gubee waan adda addaati jijjiiru gaafa ummata akkasii sanitti usne rabbiin nu dallan mee yaa obboleeyyan islaamaa warri asirraa na dhageessan xiqqaa guddaan laa ilaaha illallahu muhammadun rasulullah je osoo silaa hanga arra rabbi arrabsan kana nama siyaasaa tokko arrabsan akkanuma cal jennee teenya osoo arra silaa hanga rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallama xureessanii waan inni hin qabne kana irra kaayan siyaasaa keessaa nama jaalannu tokko jawaar mahammad tahe doktar abiyyi tahe lammaa magarsaa tahe takkaanuu nama biraa tahe maqaa isaan hin jaalanneen osoo tuqan nuti akkanatti usnee teenya ummata akkamiitiif haalaallume silaa hanga arra nama qabsaawaa siyaasaa tokko qur'aana arrabsan kana qabsaawaa siyaasaa tokko arrabsan akkanumatti usnee teenya warri feesbuuka qabu warri waa beeku warri waa dubbachuu danda'u warri qabsoo beeku warri istiraateejii beeku warri anaa hawaasa kanaaf dhimmama jau anaatu islaamummaa tanaaf dhimmama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam waa hunda dura buusa namni jau diin rabbii arrabsamuun isa biratti waan takka fakkaachuu dhabdee namni siyaasaa gaafa tuqame gaafas rabbi nu dallane duyda nurraa galagaluu ta'a rabbi subhaanahu wa ta'aala yaa rabbi nu dallantee lafa tanarraa nu dhabamsiisin yaa obboleessa kiyya yaa obboleeytiiti رسول ربي صلى الله عليه وسلم قياتك أكج يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب أين يتو أكال لبوتي برت تجالة مجنان يا رسول ربي لبوتي يرى لبوتي يبودان سجالة جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا عمر بقمان إيمان قوتون أركن نيجين إيمان كتب قلبي عمر بن الخطاب كيس جي يا رسول ربي والله فداك نفسي وأمي وروحي يا رسول الله نترى رفت يا رسول ربي لبوتي يرسيت نبرة جالة ما نمني سياسة لبوي في نجالة وانهم در لبوي في الدرس رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جومو لبو إساني الدرساجة namni lubbuu ifii jibbu addunyaa tanarra hin jiru namni hundi biyya taatu siyaasaa taatu maallaqa taatu waan biraa taatu lubbuu ifii tana dura dursaa jechuudha
تصصوبا كمنه توان بران كم رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمنين اللب إسا برتي لب إسا رئيس برتي جالتمين مالك إسا ثر إسا برتي جالتمين ilmaan isaatirra warra isaatirratti haadha abbaa isaatirra isa biratti jaalatamin dhugumaan namni san iimaanan kannam yoo dhugumaan jaalalti rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam nu keessaa kutte namni akkuma ifii barbaadutti rasuula rabbii arrabsee xiqqeesse gaafas iimaanaan nu keessaa fuudhame gama rabbii garagallee rabbii kadhachuutu nu baasaa jechu aboo sani irraanfattanii قاف رسول ربي صلى الله عليه وسلم درا إرقم قاف عزان تكانوا فرعون أمة خنا أبو جهل رسول ربي صلى الله عليه وسلم كمل درروا تري يوم التقى الجمعان قيالو لبدري قيالو لبدري قيالو لبدري خنمني رسول جالتو في رسولا جالا نمني إسلام ما جالتو في إسلام ما جالا اتدبه قياسا ندقتني وانا كسيتي وبليا رسول لي الرب سميه قرآن لي الرب سميه ربين الرب سميه ديبان هنگنا جامنه أمنتي إسلامات الرقق فمته cal jennee immoo nuti callisnee itti ilaaluun kuni dallansuu rabbiin nuffit mucaadii fi mucawwid ijoolleen daa'imni umriin isaanii amata 15 amata 16 keessa jirtu daa'imni umriin isaanii amata 15 amata 16 keessa jirtu abuu jahal khadiirti gurguddaan meeqa sodaattu gaafa dura lolli eegalamurraa bilaalid dhaqan khaanid dhaqan أبو جهل مسنون بيخم أبو جهل خاكتهين وأقرسيسا جاني معاذي في معوذ هم قمتك جهني أبو جهل سيفي سانة فدا قدن ديرا هم ننممك اللفت غفستكبو ديرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إني إسلاموي إسافي فكاتا ساك عمر إسلامواني إسلام ما تنتي مكا قدن حووتوري ديرا أكسيسا سبب رسول ربي درروتتي سبب رسول ربي تفتشوتتي معاذي في معوذ ور نونجين ور أمري نوجدي لكني في داغودن ميا أبليان كيا إيجادلني أرجعني إيجادلني قدني همنا جيني تكا هواس رسول ربي صلى الله عليه وسلم قيستي تكاته برن دبرين كيسن توري رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو الراجر يرو تتي نما أمنتين كم جلتا جلسا خاكا علي أبديفا أبا قدا وصنتاني ولا لا سير أمما جيك أبتي ديدا من دي مسانيمتي بيخان الدنيا الربسي رسول ربي الربسي تكان جنبان بيا برسنتي ديبانوتي مسلمة جتيه متو خيستي متي بيا أمريكا في أستراليا كندا في يوروبي خيستو نمني رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكابدا تكين جنبان وبلي الإسلام بيا برسنتين سقلتمي سقلي أول برسنتين دي بلا إله إلا الله محمد رسول الله خيسجة ديسي بيا أمريكا تأمنتين إسلاما برسنتي تكا خيستين جين بيا أوروبا تأمنتين إسلاما برسنتي شن كيستين دبر خيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مرن سياسات الرب سمي مرن سياسة نجيم بان نما تكون الرب سمني نمني توكي chance نجيم بان ميديان الرب سمي ميديان نجيم بان جروبين الرب سمي جروبين نجيم بان بيا رسول ربي خيستي الرب سمي أمنتين إسلاما وصولوا بنتجروا خيستي تكاتة مسجين عد ربي في خيستي قبل رئين كيستي تفهمته خورين كيستي هدمته بيا أوروميا خيس ملين أركني الدنيا تنردتي يا أمة خين سبخين قبروا مجنة هنقلوا بوخا نفكان سبما الرسول ربي ترنوج آلتتون إسادفت سبونمان أمنتينو إران فتشيست
sabboonummaan afantii ifiif duuba nu gachisiiste sabboonummaan afantii ifii hanga fadha yoo arrabsamne nuti ummanni Oromoo lagaan addan ba'an loqodaan addan ba'an gandaan addan ba'an amantiin addan ba'an amantii namaa tuyxe akka muslimaatitti hin tuyin maaliif nuti oromummaan tokkummaa qabatee taa'u namni nu fakkaatu kan nuti amantiin gargar hin baanu jennu rasuula rabbii nu biratti arrabsa hanga yoomii alwalaa'u walbaraa jira rabbii ja'anii nama jaalachuu jira rabbii ja'anii nama jibbuu jira yoo dhuguman amantii lagaan addan baanuun tun maqaa rabbii rasuula rabbiitirra nuu caalte wallaahi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu dallanee nu dhabamsiisuun shakka hawaasa xiinxalaan siyaasaa rasuula rabbii bira caaleef hawaasa hoogganaan siyaasaa takkaan kabiyya bulchu kitaaba rabbiitii fi rasuula rabbii bira caaleef gaafa kana iimaanni garaa keessaa nu haqame hawaasa gaafa magaalaan finfinnee tuqamte ciisan qabne bubuutuun nafxanyaa magaalaa finfinneetiin waa takka ja'uuf hawaasa ciisa dhabu hawaasa rasuulli rabbii arrabsamuu masjiidni rabbii gubachuuf dantaan qabne gaafa kana rabbi nu dallanee lafaa nu dhabamsiisu taa'a hawaasa akkamii akka taane ummata sabboonummaa fi amantii wal madaalchisuu dadhabe ummata sabboonummaa harka bitaatiin qabate amantii fi harka mirgaatiin qabate wal cinaa deemsisuu wallaale gaafa taane rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu dallane ummata qabsaa'ummaa qofaan bilisummaa qofaan okay bilisummaan rabbi biraa dhufte rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti abbaan fadhe lolee bilisummaa ifi harkachuu danda'u yoo dandeeytiin rabbii bira jiraachuu baate yoo rabbiin nama bira dhaabbachuu baate osoo qalbii akka nama tokkootirra walii galtanii wallaahi rabbi irraa waa takka fuudhuu hin dandeenyu yoo rabbi nu biran dhaabbatin osoo akka qalbii nama tokkootirratti walii galle rabbi irraa illee waa irrisuu hin dandeenyu tokkummaa teenyaanii miti bilisummaan dhufte qabsoo nuti goone qofaanii miti bilisummaan dhufte rabbiin nu gargaaree haqa qabdanii ummata kana zallamamtanii miidhamtanii bilisummaa isiniin male jee rabbiin roorroo nurra jirtu tana nurraa kaasuuf bilisummaa nuu fide waan ifii teenya qofaaf laffaanee arkannee miti bilisummaa amma arkanne tana rabbii keessaan baasina bilisummaa tana rabbiin fuudhee dakkan dakkaa godhuu taa'a akkasilleen feen yooni bilisoomne qabsoomne bilisoomne qeyroo qofaatu lolee nu bilisoomse abbootii gadaa qofaaf lolee nu bilisoomse okay takkaan xiinxaltoota siyaasaa qofaatu lolee nu bilisoomseen qalbii teenya keessa jiraatte rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tu'ti ilmulka man tashaa'u wa tanzi'u ilmulka mimman tashaa' yaa rabbiitu abbaa fadheef mootummaa kanna rabbiitu immoo abbaa fadhee zillan zaliilaa godhee namaa godhee mootummaa isa dhorka amata 150 masluufummaa teenyaa fi waltahiinsa dhabuu keenyaa fi fadhinnaan rabbii keessa jiraachuu teenyaatu qabsoo amata 50 godhamuu amata 150 godhamuu turte bakkaan gahuu dhabde rabbiin keessa nu jiraate nuti tokko taane du'aa'iin sheekan ganamaa galgala abbootiin amantii garagaraa akka ifii beekanitti rabbi kadhataniini bilisummaan tun dhufte malee bilisummaa tana mala teenyaan dandeettii keenyaan hin arkanne laa hawla walaa quwwata illaa billaah dandeettii fi heelaanis rabbuma qofaaf taatu bilisummaa kanuu fide rabbi malee qabsoo teenya qofaa miti gaafa nuti akkasitti ifirraanfanne gaafa rasuula rabbiitirratti xiinxalaa siyaasaa caalchisne gaafa rasuula rabbiitirra sallallahu alayhi wasallam doktar abiyyi bilyabulchu caalchisne gaafa doktar abiyyi fi lammaa takkaan jawaar muhammad rasuula rabbii caalchisne kitaaba rabbii caalchisne masjida rabbii caalchisne rabbi caalchifanne akka nama amantiin qabne waan irraa haasoynu wallaallee siyaasaan qaamaa qalbii teenya fudhatte rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam arrabsamee wanti takka nu dhagayamuu baatte gaafas rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dachii tanarraa nu galche gaafas rabbiin imaana onnee keessaa nu fuudhe gaafas hawaannu kun salphatee xiqqaate
adeeroo dhiiroo silaa har'a hanga rasuulli arrabsamuu kana namni tokko kamillaa rabbiitirrallee hin jirre tuqame namni kun akkanatti useen taa'u. biyya teenya keessatti rasuulli rabbii arrabsamu jira. biyya teenya keessatti quraanni arrabsamu jira. biyya teenya keessatti namni if hin beeyne ka hawaasa hin beeyne ka amantii hin qabne samitti ollaalee aboo rabbiin jechuu jira. biyya teenya keessatti maskiinni hawaasni amata meeqa jaarraa meeqa laffaatii ifiitiin osoo mootummaan hin jaariniif sumuun shilingii walitti qabanii jaarratan miskiida akkasiisanitu irra jiifamu jira ummata keenya irratti. nuti immoo usneeti ija qabannee ilaalu jirra. wallaahi lazim sababa kanaan rabbiin nu dallanuun sodaadha. ka ummata oromootitti ummata bilisummaa amma harkatee tanaan rabbii wallaale, ummata bilisummaa amma harkatee tanaan rasuula jibbe, ummata bilisummaa amma harkatee tanaan farshaanee sakhraanee rasuulli rabbii tuqamuun amantiin tuqamuun humaa ittiin fakkaanne. wallaahi lazim rabbi bilisummaa tana nu harkaa fuudhuun sodaadha. yaa rabbi bilisummaa tanallee nu harkaan fuudhini bakka itti dogongorre nu sirreessi. yaa rabbi ummata waa hundarra si jaalatu, ummata waa hundarra ergamaa kee jaalatu, ummata waa hundarra qur'aana kee jaalatu, ummata waa hundarra masgiida kee jaalatu, ummata waan kana hundarrattu qabsaawaa siyaasaa xiinxalaa siyaasaa ka biyya bulchu ka naannoo bulchurra rasuulaa fi qur'aana jaalatu. yaa rabbi ummata akkasiisan nu godhe. yaa rabbi dogongora amma dhufe kanaan nu dallantee lafarraa nun dhabamsiisi yaa rabbii keenya. wallaahi laziim beekumsa dhaba, diin islaamaa beekuu dhaba, takkaan immoo gabrummuma nurra turte tanaa akkana nu goggodha. yaa rabbii keenya karaa qadeemnu wallaalle, waan qabannu wallaalle, waan dhisnu wallaalle, amantii islaamaatiin nu biratti ikkaate. yaa rabbi amantii islaamaa waa hunda birarti nurra caalchisi yaa rabbi, yaa rabbi, yaa rabbi, yaa rabbi. wallaahi dubbiin jajjabdu obboleeyyan, wallaahi waan akkana laaftutti lallaalanii bira kutanii miti. dubbiin jajjabdu, dubbiin jajjabdu. mootummaan afaan deema godhatee ganamaa galgala nu sossobuu jira. ganamaa galgala, ganamaa galgala. nuti gaafa dura mootummaan tun nu dhuftu, mootummaan tun aboo osoo islaamallee ta'uu baate maqaa muhammad ahmad jaamuutu maqaa isaa keessa jira. mijjumaa haa tolu jennee du'aayii gooneef gammannee qeeballee nu garagale, nu garagalte mootummaan ka ajaa'ibaatitti. ilaala ilaala waan amma deemu jirtu tan qaamaa qalbiin sirnaan dubbiin amma dubbadhe tan egettiin xalaalaala. جزاكم الله خيرا. ربي سبحانه وتعالى بكيت خفنتنا وخاص. اوكي ربي بكيت خفنتنا وخاص. قاف جيرمني خندفو اكوان نمن خن اسلام مالني بيخا امو مركون تي خيسه الرهون دن الرافور جنه ربي بودان ابدنه، ربي بودان ابدنه تيفنون اللي نو خنمو دبده قبسو اما كان فينين تتنا لا اله الا الله محمد رسول الله والرجوتو ديغا إساني تدنگلاسه ابوتي تينا خاكا جنرال جارا ابا غدافا آدم سادوفا جنرال واقو بوتوفا حسين بنيفا إلمو كلتوفا شيخ محمد رشاد عبد الله فا شيخ بخري سابلو فا قبسونو تي اركا كانتي فرشانه خيستي ولا لتنا ديغا إساني ساني تو يتدنگله ديغا ور امنتي في قبسو تكا دباسين بينه ديغا إساني ساني تو يتدنگله ارنو فيده نتي اسي افهم بنه تينا موتمان ديما افان ديبته حاسا وفي فوتو قفان اشنگلتي نغوته حواس مسلمه درنو حنبسته ويانينو هنگنا للالته تطلفته هنگ زمن موتما خنا خيستي مسكين ربي ديغمو مسكين ربي هورين كيستي تيفمو زمن ويانيتو مسكين نمچو فامله هنگنا تكنتو فتمنه معلومه بلسنه امني مسلمه هنگنا نمني مقا امنتي اسلاما قبو نمني مقا محمد احمد جمال خديري في علي ياممو بك سياسان
itti dubbatamtu dheeyfamtuun takkatti hanga biyya bulchuuf dirqama waaqeffataa takkaan pheenxee qofa ta'u jirtutti biitii deemu jirtu si magan yaa rabbi na'uudhu billah. oromiyaan islaama dhiibaa guddattu Itoophiyaan islaama if duubaa dhiibaa akka zamana Haayila Sillaasee akka zamana Minilikitti Itoophiyaa ya ክርስቲያን ደሴት ናው ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ናት ጃኒ ኢትዮጵያን ለፈቁብሱም ኡመተ ክርስቲያና ትጃኒ ለሊሰን ኢትዮጵያን አከሲን ጅርቱ አዴሮ ማን ሙስሊማ yotiqate percenti 65 biyyasan keeysat man muslima harka wayyabati male harka irragadi timiti sagalen hawaas muslima ballan haada geemtu dhibbaan ustaazota keenyatti godhamu jirtu irraa haa kaatu ustaazota keenya suuraa wajjin kaanii takkaan yeroo rakkoon dhufte qofa miitingii hatattamaa yaamanii afaan deemaan irra diddibanii ustaazota au qabsoo isaan laffaanii asiin ganii hawaasa muslimaat irraa qabsoo isaanii haayijaak godhanii akkana godhuun tunilleen hin taatu. ustaazonni keenya yoo absoo hawaasa muslimaa tana bakkaan geeyuu baatan isaantu mootummaa amma biyya bulchuu jirtu tanaa fi hawaasa muslimaa bal'aa mootummaa namni takkaa illa lallati mootummaa namni amata meeqa sodaachuu ture lallaale jidduu seene ustaazota kanaan nu jidduu jira yoo akka ustaazotaatitti rakkoo hawaasa muslimaa dubbachuu dadhaban rakkoo hawaasa muslimaa dubbatanii mootummaa amansiisanii mootummaan akka abbaa biraatitti xiyyeeffannoo amantii tanaaf kennitu xiyyeeffannoo rakkoo amantii teenyarra gayaa jirtu tanaaf kennitu yoo godhuu dadhaban qabsaawonni keenya waan arra dura dalaganiif rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi hawaasni muslimaa bal'aan rabbi boodaan isaan abdatee qabsoo amata meeqa qabsoo kumaatamni irra wareegame dhiisanii qabsoo maskiinni meeqa irra gubate qabsoo quraanni meeqa irra gubate qabsoo namni meeqa irratti du'ee irra hedduun namaa biyyaa bahee gadigaloo namaatillee biyya namaa keessatti tahee isaantu nutii fi mootummaa san nutii fi biyya san jidduu jira yoo dubbatan akka duritti dubbatanii yoo dubbatan akka duritti dubbatanii qabsoon akka hawaasa muslimaa firii isiin godhatte kabajaa isiin harkatte hawaasa muslimaatitti agarsiisu yoo dadhaban immoo wanti hawaasni isaan irratti taa'ee istirateejiin meeqa poolisiin meeqa mootummaan mana cufattee osoo horee hojii raawwachiistuu keessaa namni tokko laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah hin jirre godhamtu hanga biitti gurguramtee biitti abbaa maqaa waaqeffataa himatu qofaa fi abbaa maqaa pheenxee himatu qofaaf kiristaana bal'aa waa ifirraa dhiibanii ummata muslimaa bal'aa ortodoksii fi maarree ifirraa dhiibanii guddattu hangana nuti ustaazota keenya irratti usneen eeynu yoo dadhaban qabsoo hawaasa muslimaa isaanii miti warri fide hawaasa muslimaa bakka isaan buufate yoo dadhaban hawaasa muslimaatitti haa deebisanii hawaasni muslimaa qabsoo'ii fi mala itti haa godhatu yoo immoo rakkoon amma deemu jirtu tun rakkoon namni maqaa amantii biraa duubatti siyaasaa waliif fakkeessuun hin jirtu adeero nuti gaafuma duraatu shakkine namni rabbi subhaanahu wa ta'aala nama rabbitti amanu mootummaan tun dhibbaa waan gaarii dalaydi namni jechuun danda'u mootummaan abbaa feetee istirateejiin mataasaa ooffata nuti mootummaa irra duulutti hin jirru mootummaan abbaa feetee istirateejii keessatti fadhu amantii waliin dhawa nuti waan amma deemu jirtu tanaa mootummaa godhu jira percentii 50 olitti amannee jirra namni غيبي بيخون جرو فدو أبا سياسات أو فدو نما بيبول شتا باتي سدي بودا أديرو تبتا باتي سدي بودا ورّي أما مارين وقوق دخون مسجد خينان دفن بيت كريستيان خينان دفن ما بيت كريستيان انتوكين دبيا كناتي نسوسوبو ديسا مسجد خقوبة جرو قاف بيت كريستيان توكو تيجيتو من تكاو تتوكو فهمته ميديا بيا قوتو للبا مسجد ديلاجي فهمته خانا موتو من وسيتاو جرا akkasuma warreen daaroo labuu dhaqee maqaa masjida jiisuutiin amantii arrabsuutiin amanni lama irratti murtaa'essanillee hin deeggarru obboleeyyan kiyya ergaa tana walii dabarsaa haa dammeynuu akka hawaasa muslimaatitti ghaflaa keessa jirru keessa haa baanu hirriba keessa jirru kana haa dammeynuu hirriba dhuman qabne keessa jira addunyaan nu duubatti waan murteessu jirti tanaafuu akka lammii biyya saniititti dammeyne
siyaasaa keessaa qooda haa fudhannu jijjiirama siyaasaa keessaa qooda haa fudhannu waan deemaa jirtu tana hunda keessaa qooda haa fudhannuun ergaa gabaabduu viidiyoo guyyaa irraati tanuma hanqiin dabarfachuu fedhe nagayaan naa jiraadha. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.